Hello guys, tu na kan sinom chu hile YouTube min update tha hin pen na kha thum lang hin petan tu ge adinga he ai wa cha ama sa pen update pi ham ama sa pen pa bo chu hin sei din tu video wa he saw loading chom cha ding ama sa pen chu hile ati la YouTube ma subscriber ki height chu tu ai ki height thailo batai he ka channel khat pa an chu kyong kan height nin na hin la ai wan tu hi ki height thailo batai achang changa so na ahun bol ta ve indam tela ama sa date 29 July 29 2022 tu kum 29 July ya chu ahin update hin che no more height subscriber kitina ki height thailo tai ti hi ahin bolin ai wa chu ke chun video ama sa kain sim na lon na chu hi da iti ki bolam ti hin na hi ma tu chunga pa he video hi subscriber hi ki height thailo tai ti chu new update YouTube min hin pin cha hi thil khat ga sei nom chu hi la YouTube ma YouTube ma hi subscriber i height na le alap dan chu them khat ka hin sei di subscriber i ga height na le mi hin subscriber amu lo ta je a chu channel hi ali ne hena ala i tham khat a view from on le channel hi ali na min agel hi je chun cha chu alap na hin min a channel lin mai thaya subscribe ti ho he aga ami aloi je na a hin la tu chunga pa he subscriber a hin bon height hi a hin close pha no hin subscriber ki height thailo batai a hi wa chu cha he YouTube ki ti hi eima content eno le eima topic na hoi ta en ki bola la chun kalwal chu pon min ave tho de subscriber height mana chu min ave na subscribe api a hi pon na video a hoya le min a bowling le na ti chu hin the next kan sei ki ding chu hi le next video kan sei ki ding chu amasan ga sei le thil ni oma hin jan hi le chun update hin bol win na ti chu YouTuber ho dinga he YouTuber tha ho dinga he hoya hoi he aphat he na chu ka hin sei di hin ye chun ka video ka channel subscribe lo ni hi a le ni hin subscribe de he next video a dinga na YouTube na chalai hi a le ti chu nang dinga phat chom de ye chun do like subscribe chu kan sei ke pa